balindeni abavele Australia sebebuya. Bakithi bahle laba bantu bayamangalisa. Ayikhona ngicela ukuthi ngabe thutha lapha libahlangabeze ngomphululo. Izinkanye bayabayimabayi. Ayikhona angikwazi ukuthi uma yongwele yamazi lizamkhohlwa namhlanje. Buya labo thinditha. Ake sipractice umphululo ngizwe umphululo. Buya labo. Ay mankanji man. Mururu. Ay miwe. Amuhle lokho. Sabelani ke batsha libahlangabeze bakithi. Tinotenda siyabonga
uNdlovu sebuye lalo ikhiwa leliyana manje kathethi selikhanya ikhiwa leliyana ke silitshayela umpululu seselifakwa kuyimethi ukuthi lingaphathwa lilanga sapho ngithwaphethe mayinxa isimali sangikhona siphuma phakathi kwenethe awena ake limtshela umpululu umakoti esibayila this is beautiful uNdlovu naye kugqoka isuthu le angaze ngiyibone le lokhu ngaba yimi uNdlovu usenze lokunye abakhaphi bakhona ake libone ngale kake like athana umpululu sinophenya lamajaha akhona ngapha kodwa majaha amakazana alichayile siyabonga siyani umpululu behlala phansi ivangeli linene isona sure man yeah Kondora ungasiya irori mururu manje ke isikhathi lesi ke ngiza isokuyisikhathi sokukhunga haleluya isikhathi sokwenza njani inkuba yokushonongora MC unemthemo wakhe akhe andike bakundiziva bakumziva asina kushonongora ayithe seyi kanti sindadarweni nimimadaro bedwe ongakhunganga kahle manje hayi abantwana laba bayenza into enhle baphume ngomthatho omhle manje kumele sibathi makhorokoto uNdlovu usiphathele umakoti thina ngoba koNdlovu umakoti wangikhona ulikhiwa wakwabona ikhiwa uya koNdlovu sizakutshengisa lona mururu siyabonga ke manje isikhathi lesikhenza sitshela kubaba ubaba nguyosivulelayo ubaba lo mama bayasivulela ke ukukhipha izipho ngemva kwakhona lokho abafundisi bayalandelana babelandelana bahle baye endaweni yabo lapho abadlela khona ngiyabonga haleluya nanti sipho ke esivela kubaba lo mama bathe bona hayi sesihambile sesigijimile komunye umsebenzi kodwa abantwana lisijabulise kakhulu nanti $200 emururu right manje kathesi ke isikhathi lesi ngizasitshela kupastor nabafundisi babe besenza njalo isetup yethu namhlanje inzima kabi idishi lethu lingapha lapha engikhona la so angazi ukuthi kumbe ngibe lapha kumbe ngenze angisakwazi kodwa hayi kuzazenza ngiyabe ngikhamba bangithembise irice eningi abapheki ngale pastor ngenxa yesikhathi siyacela ke bawevela laba izandla kuphela singasabambi yendi by yendi ufuna ukuyafika koNdlovu ilanga lisakhona siyabonga babuthinditha buya ngapha uyaba haleluya siyabonga kakhulu ke ngenxa yobuhle bomtshado bakithi liyabona sihlezi kanjani sisebanga abantu beAustralia sihlelekile thina bathe bona ke ama manage umtshado lama ushers laba
singakhunga sihlale ezindaweni zethu baza sithatha ke ngamathafula besifaka lapho esizadlela khona abakoNdlovu bale saving point yabo abakoHlongwane bale saving point yabo ibandla bayalungisela I saving point yalo so sonke sizakudla kwansanele so singakhunga siyahlala phansi sizasukunyiswa ke ngesikhathi esifaneleyo ngiyabonga abafundisi beqeda lingahlali phansi asambeni endaweni lapho esidlela khona labantwana bahle baphume baya lapho abadle ngiyabonga bafundisi bakhe kuthiwa lingaphenduki ngapha utshani on the stretch lapho esidlela khona siyabonga bafundisi lingaqeda utshani lingaphenduki ngapha utshani lapho elidlela khona yacelwa omama bedoka uhlangano lapha eminyango reception siyabonga isikhathi abafundisi asenzelini sihambelini lapha endaweni yethu omama bedoka sihlangane eminyango reception zami sicela imuli yakoHlongwane imuli yakoHlongwane ngemva kwabafundisi ukuze sibambe isikhathi ozanini imuli yakoHlongwane siyacela kumuli zonke zombili lisibekezelele asisoze sifumutshile baqhawule izandla lingaqeda ukuphiza inkoseni sitheni siyehlakani phansi abanye abafundisi endaweni zethu senze isikhathi hlobo zethu siyabonga sozami cela ukulalela ke omama bakolwesine ngemva kokwabo mama bolulesine kuyabuya imuli yakoHlongwane asilaleleni omama bakolwesine haleluya haleluya siyabonga kakhulu lomuzi esiphiwe namhlanje sithi mandlo Bululu namumthanyelo koNdlovu kuvukwa ekuseni awuphunyelwa ilanga lokulele endlini hayi uyavuka ekuseni uthanyele iguma lakho uthanyele sibili sibe mhlophe lithi ke leyibhiza umntanami kodwa akwazi ukuthi ngithini inkazana ngumzukulu umfana ngumntwana so mina ngisemhlanje lebhereko ngimnandi kakhulu imbiza nansi esithwala lo phesho lwakhona lo phini usibonde phela ngithi kandehlala yethu kube jayela ukuthi ingabili imbiza afake impuphu sesiyebonda khonapho masinyane sibilile sivuthiwe yindawo kulandaba sezidlela so wena kumele uyasibonda sibe mnandi isitshwala lengi yesitshebo le hayi ungayigcwalisa ayigcwali uzabupheka nje nawe ulinganisa le imigano yokufaka isitshwala lesiyana osiphekile ukuthi impukani zingahlali lengi yesitshebo
amankomitsho. Amankomitsho lawa ngawupheka itiye ekuseni. Esalele phela uNdlovu esaphumula. Njengoba uvela ngathana kangaka kunomthela umthando kunzima. La sekujaheni kunzima. Lapha lephumula-ke supheka ikhofi yakho ngobeni itiye sumnika lawe suhlala khonapho eceleni selinatha nonke. Leyi idishi ngiyakwazi ukuthi amadishi amancane ayabuya. Leyi akavele emsebenzini kumele izicathulo zayo ungezisa izinyawo, inyawo ziphefumule phela ngoba utshone emini yonke egqoke izicathulo. Uma usumletela ungamaphathaphatha segqoka, hayi bona amaphathaphatha amananje-ke, hayi amaphathaphatha akobhatha amahle esikwaziyo. Angithi umhlobile lokhu ungamaloshini enyaweni uzabona ukuthi lekisi khonapho nqwa. Ungayitshiyi ikhisi ungamgesi nqa enyawo, wena ngotshalayo usumthi ikhisi nqwa njengoba ikhulunyiwe. Ngiyabona ke kunalokhu ukuthi uyofika umuzi uqale wenzele umntana. Mina ngikunika umgano lenkomitsho ukuthi khona uyofika uphekele malukazana wami. Siyabonga omama bakolwesine. Siyabonga sihlobo zami. Sizacela kakhulu sibili ukuthi singabaphawuli esibambe isikhathi. Kuhle siyefika koShongwane kukhanya, siyofika lapho Ndlovu lapho kukhanya, abantu bonke basibone kukhanya. Manje ke masisuka sithi siyohlala lapho esihlala khona bazasithatha ke ngamathabu embuzi ethu bese lapho siyadlela khona. Siyabonga. Hayi ingakasuka umimule yakoShongwane sizwe omama beDokas. Sijabule kakhulu ngoba umakoti lomyeni ngabantwana bakaDoka bonke. Ngabaphuma ezindlini abakwazi khona ukuthi ogogo bayagcinwa lezi ntandane ziyagcinwa. Phoke umuzi lokhu sisekile kakhulu. Siyabonga inkosi sithe sibabusise lathi. Zipholeze lizibona lapha andibiza zami sesithathana ngayo. Sithe siyelekelele kuba mama bakolwesine futhi nanzi imbiza lapha. Haleluya. Imbiza ezo-6 phakathi sethi ulezana esizibonileyo. Haleluya. Nasi blender lapha. Hallelujah. Nansi electric frying pan. Hallelujah. Sithele isikhiwa. Right, umakoti nxa sefika lapha nangabe se-ayinele etafuleni hayi. Nansi ironing board. Umuzi wakithi koBulawayo nganilo ukuhlupha amanzi ngezi izikhathi lapha uzagcinela amanzi. Nansi enye idishi futhi ezawusiza ukusebenzisa ngikhaya. Kanti ke hayi phela ngilinceba indlebe nami ngingumandlovu ngiyakwazi ukuthi koNdlovu sibaneni. Nansi itikoti nxa sesifikile komakoti singasweli ukunatha itiye. Nanti legedlela lapha elokubilisa amanzi. Anilibonile ironing board hayi iyo ayikho yodwa le iron yangikhona nansi.
Yabona ke umuzo omkhulu. Nansi inkomtsho la inkulu hayi encane hayi. Le dishi nasi enkulu. Ngomsakamlimi nansi ke ukugezisa inkosi yakho. Ya inkosi ibusise siyabonga kakhulu eJesu. Umpululu kubo mama bakolosine. Omama bedokasi. Omunye umpululu kubo mama bedokasi. Lindiwe, Lindi Zulu. Ulindi daze ngapha phambili. Siyabonga sicela imuli yakweShongwane. Sibatshayela umpululu besukuma abemuli yakweShongwane. Umpululu. Right. Ngicela likhangele lapho engikhombe khona ngapha. Litshayele phansi bantu abami ukuze sizwanane. Lapho engikhombe khona eceleni kwetruck le A3 bamkhunga ngekhabothi lele khanya enhle kakhulu umpululu. Le $100 phezulu. Ubaba uShongwane lo Mrs Shongwane. Ubabakazi uanti wakhe uthiwa nosibare wakhe uwenze into emangalisayo $100. Anti wakhe uSipho uthiwa nansi iSipho uzazibonela phambili. Usisi wakhe nathi esinye isipho esisinda kakhulu uzazibonela njalo phambili. Ubhuti wakhe uShongwane lemuli nathi iSipho. Mrs Khumalo unaThabane uthi $5. Siyabonga kakhulu asizeni imuli yakweShongwane. Uma mdala uthi $10. Uthi uma Shongwane ngumna wakhe nansi iSipho lapha uzavula uzabona phambili. Uma mdala logogo bathi $10. Usisi kaMashongwane omdala nasi iSipho le $50 ku Cash. Umngani wakhe kaMashongwane uzabona phambili. Ubhuti wakhe lo nkosikazi $50. Sitha umpululu kakhulu sithandwa zami. Uanti wakhe uthi nansi iSipho. Umama omdala kaMashongwane $20. Omama bentaba zinduna bathi nansi iSipho. Umama omdala uthi $20. Siyabonga sithandwa zami, ngiyabonga kakhulu imuli yakweShongwane ukulalela kwenu. Ugogo uthenge $1. Siyabonga kakhulu sihlobo zami. Sicela imuli yakoNdlovu. Imuli yakoNdlovu. Sithi khwakhwa siyophekela abantwana. Uthi ngumzukulu umama lo thathayo $5. Umna wakhe nasi iSipho uzazibonela phambili.
umamncane kaMahlo nazi Sipho na wakhe nazi Sipho Isipho sika nagugu Mazeni wathi na uzasibonela phambili umpululu imuli yakwaNdlovu isukuma bathi bacela liphinde futhi umfululu kalithayanga siyabonga cela ukuthula kancane siyabonga imuli yakwaNdlovu leke esisukumile sisamele lokunye okubuyayo ubanithaya amajaha khonapho ubaba nomama abazali umayibongwe sisoneni uMangwenya sisoneni ijimuze phambili ngabo sisoneni uMangwenya umpululu ya ukhanya kuyabuya sibi dinganini space sisoneni uMangwenya uyacela ngoza ngapha phambili siswakhe masinyane sisoneni uyacela sikulingele gijima siswakhe siyabonga batsha tshayelani phansi bantu abakhe nampa ke engilabo lapha abame ngapha eceleni kwababa uNdlovu ngabasebenza lo mama esikolo okuthiwa iMganwini Primary School asizweni ke ukuthi bona basiphathelene Fosholo lehloka lekhuba le $60 phezulu le phasili uzazivulela phambili ifosholo lekhuba lehloka siyabonga ngabasebenza lo mama ke eMganwini Primary School nangu ubaba uNdlovu lo mama thina sijabule kakhulu ngesikwenzelwe nguMayibongwe ukuthi ayeletha umntanethu wakhulela koHlongwane kaSomalukazana ngumntanethu bakoHlongwane ngiyabonga kakhulu ngokusikhulisela umntwana labuya naye lamlethela ikhiwa uzokhanyisa ngiyabonga kakhulu bakoHlongwane ngithi mntanami Mahlo angifuni uhlupheke ngestofu uhambe uyepheka abakoNdlovu baningi kakhulu njengoba ubabonile nasi yani stofu ngale iSuperior i4 plate stove thina koNdlovu singabafuyi asifuni uhlupheke mntanami uchago lukhona lenkomo
uyafika phekeni nansi $200. So inkomo elenyawo ezingu-4. Ngemva kwalokho nginikele kwabalandelayo, kodwa ngemva kwakho lokhu ka-anti ngiza-introduce uTete Tilda umnawami ondilandelayo lo-Baba Karizamimba. Haleluya, haleluya. Mina ngingu-anti ondla konke okumnandi lokubi, kodwa ngithi uma ibongwe limtshadise koBulawayo, kodwa uzalwa emaphandleni, emaphaneni eKhezi. Lapha ngithi kumakoti ngiza kunika imbuzi. Nxa ungakwazi ukusenga, hayi umayibonga uza kufundisa ngoba ukhule esenga phezu kwembuzi, ukuze ngikwazi ukuthi abakohlongwane bakufundise ukufraya inkukhu makhaya. Ngiza kunika inkukhu futhi ezimbili, ngikunika ngihlangenele family ka-anti, abantwana baka-anti abazawukhe mababongwe. Bathi ngembuzi le nkukhu ezimbili belo-anti amhlophe mayibongwe. Usukhulile, sesinobaba ekhaya, uMahlongwane usengumama wethu. Ngiyabonga. Let me introduce Mr. and Mrs. Karizamimba. Sithanda ke ukuthi kumakoti lo baba uNdlovu kumbe sithi Mr. and Mrs. Ndlovu, thina njengabazali bakho uMr. and Mrs. Karizamimba sithi hayi njengoba ke iyindlu entsha sithe ke silibusise kumbe sincedwa ke ngoNkulunkulu nge-4-piece couch, amasofa. uNkulunkulu ayenzele kuhle. Ngemva kokho sokubuya uMr. and Mrs. Chitende ngokulandelana kwethu. Ngemva kwalokho uMr. Moyo. $60. Umalume kaMayibongwe nge $50. Usisi kamama kaMayibongwe ngesethi yembiza. Umalukazana njengoba engamgezanga inyawo kumele ayegezisa imbiza. Mavoro families, Mavoro family bathi bona nge $70 plus $30. Moyo, Peter Moyo from UK, putting a $50. Ibandla le-Australia, Maroa and the Chuma family.
bayifake efonini 240 US dollars 220 US dollars. Mama kabayibongwe jabule kakhulu uyenza i-transfer ye 200 US dollars umpululu. Uthi 100 US dollars. Hallelujah. Hallelujah. Jehova ungenzele okukhulu. Namhlanje nginomakoti. Umakoti wami lomnyana wami bavuma nge-10 US. Mina lo wabungwenya. 20 US dollars Mr. and Mrs. Ngwenya. Mrs. Chinorova ye 50. Mrs. Chinorova ye 50 US dollars. Mrs. Tabengwa 20 US dollars. Abafowabo abengenkulu bathi mayibongwe siyabonga inkosi yeso yenzileyo nazi izipho uzavula uzabona phambili. Ye 10 US dollars phezulu. Ungane unaka Thabu uthi nge 10 US dollars 10 US dollars. Mrs. Nyerere uthi nge 20 US dollars. Honorable Chitua, ye 30 US dollars. Mr. and Mrs. Barure Harare ye 10 US dollars. Mr. and Mrs. Nyati Bayomugela Sandovu umakosi phenduka nini ibuye ngapha masinya kunesipho sesikhulu asisoze singene mali ngabuyanga. Abasebenza ke lo ngosongwana amelele umakho lo Mr. Ndlovu ukuthi babuye babaphume bebakhangele.
Samuel C. Amatin Vanisho, the $20. Talabesuma 14 $5. Siyabonga sithanda zami asizeni ibandla ifamily zombili sesiqedile singabuya ke ibandla kodwa lingaqeda hlala lapho sesikhona bazalithatha laba bolela lapho siyathatha khona ukudla kwethu sibaxolele babandle singene kwesinye isigaba ukuze sibambe isikhathi. They were wrong, my God.